Jaka sasong pen KT Rahul Singh na phan kachiki mopon. Sensu bearong ariso tum choi chehek ponsi thopak council phan tawar ke hangpon. Khermi luma jam lapen koma anglong hawa mirihing lapen transformer kibike soka tum cheparoka phanchot. Nili pahawa PMGM suketang te kedoan MSC Pobitro Rongpi VDC Chairman Monthi Teronatum Kelang Duncari Kenang Sotpu SYC Kejong Lumbajong ME School Boundary Wall Kim Patang Pamejia Phan Hadak SGB Ratchuningri Kedamtang Thongkebra isi Jakhong Surihini Rakroi Kethom Aningkan Karbianglong Angkang Hampang Asong Kedoan Lapen Karbiarat Kedoan Hemprek Kehang Kachisong Pon Airset Prungset An Kachisong Bomahut Pulisari Dengpen Heliamu Led Rahul Singh Nar Phan Keroajok Apran Kedam Nangsi Pining An Ningkan Troksi An Kepling Arni Pini KSYC Asai Hemalong Jhakas Chairman Khorsing Teron Penja Ponsi Amelur Kai Ponsi Chikimo Pon Lasolong Led Rahul Singh Nar Apotame Chetong Dunsi Hemprek Kehang Ington Tedet Nangji Puta Apopen Ningje Pon Bangso Chikimo Long KSC Kongchun Bang Thang Sing Timung KSYC Maipu Prakas Terang Kongchun Bang Bipul Tiso KFA Maipu Tingpu Ingti Kongchun Bang Soron Singh Rongpi Jhakas Vice Chairman Stelin Ingti Convener Sem Singh Hanse Atum Chetong Dun Lapu Jhakas Chairman Khorsing Teron Pen Karbianglong Arat Kedo Ana Phantame Pini Arnikang Samalom Methanga Hem Along Melur Kai Pona Sonte Mesenpo Athe Led Rahul Singh Nar Khaya Parman Apranchi Pidet Lapen Hemprek Aparman Kevangji Langarni Karbiarat Doan Kehang Ington Pon Pedet Nangji Puta Jaipon Kala bangso autonomous state movement na bangke thitu ceng an si nang dolo hala bangso lasi Thang Singh Rajiv Longwet, Chandra, Gulson, Jacob, Rustom atum avia phik hala bangsor ni avia phik la penke la Rahul Singh Nar chitti bensi pot la bangsor movement include si government si tame hala bangsor 31st July pen api iruya kang tim Karbianglong Arat kachisong pirtelang song si song lo la sor teng si government of India si tame autonomous state aputhak dok sapanang han lasi dok sing deng klian dolo do det apisi tame pini ke non la tong so dim nang le bangke samde masan si doko lasi pini arnia sona bangke Rahul Singh Nar lapen ke ha 1960 APHLCR ni pentu sitame hill state ke hangar ni pentu sitame khai lapen ke longri long pradaphan apran ke chipie ba khai nok be tum phan pini arni antame neli nang tum an dogo we tami an se ichi song bon bom thigi an se pangchang bon bom thigi la penin hemo so chot la pokali la ko tum an an tame mo phia ning duk det hai la me jong si chi o buk lo polo tang te la si chi o e de ji tan sin ni ka dogo we organization tum an an tame ni chuning re lo News Desk Report News Fast Karbianglong Surupothar MSC constituency angkang Evan Pensen so bearong adak towar piniar nianta Kimesen Kacheleng towar Kavejok Risomaratum Thurpak Kachesong Kevangji arni towar nang pitek the pulote ward pitek the pinike choice chehek chotlang Lapen Mesen atowar nang pipe pulote reng angjang pensitami chesong pon thuji puta Hadak Risomaratum council aphan ke therpadopon so bearong pen 39 and it's 39 and 1/2 kilometer do sitami la suang bong an ke pali dejia phan sitami nile tumrong pen ipa gamosa chiwansi begalu nang chi thapo soladak wanglo lipute barekha ho nile tumla sodak wanglo lipute gamosa nang chi lokpo pen bang ke jarong alu chi thap thot po ansi nile tumla dak NS 39 an pali longji an e lipute nile tum lasu NS 39 an pali ani lasi ladak Surupothar angkang senso bearong MLA EM MEC Jogot Singing ti non pining pen batai pholo alang MLA batai thom MEC batai hini an alang ingi elu sitame senso be arat akisung senso be chot kali ladak rongpho rong trok arat la soali kachi hela do sitame non puloi ta Jogot Singing ti alang ladak keng panang chibibe
election apor camping apor lote ladak wang po nihan election ang pahay non ali ng pipo upo pahay det lo lipute taso ali phanke panungkuk po jogot sing tia hemta kahelo ogali nilitum senso biarong penke 1/2 kilometer vet 1/2 kilometer vet sitami nilitum ladak senso bi arara tumphan ladak rong porong chok arara phan nang kilang nang ka jinso avia joksi pinyani ladak ali sitami ka develop avdal lasinon prachin pen isi jogot ing tisar phan sitami ka chuning ria bangke labangso ali non election of prang labangso ali nang kipaklem toyjia phansi nili jogot ing tisar phan chuning ria Labang Sotawar si Senso Bearonganat Sub Center Hithi Borwa School Kedam Kebanganta Aningkan Pathon Ponlo 100 বছৰ বেছি হ'ব কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হোৱা নাই আমাক এই বিজেপি চৰকাৰে কৈছে সবকে সাথ সবকা বিকাশ আমাৰ গাঁৱত আজি ক'ত গ'ল সব বিকাশ কথাত খালি থাকিলে আজি আমাৰ বস্তিত আহিলে আমাৰ লোকেল এমএলএ ডক্টৰ নুৰমান মুমিন আমাক ক'লে এইটো ৰাস্তা আমাক নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু ই আজিলৈকে আমাক এইটো কথাটো খালি কথাত ৰাখিলে কাম কৰি দিয়া নাই তো আমি বিজেপি চৰকাৰক এইটো ক'ব বিচাৰিছো যে অতি সোনকালে যিমান পাৰে আমাক এই ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক আমি আজি চুলা খুলিছো কালিলৈ এইটো যদি ৰাস্তা কিবা নহয় আমি পুৰা কাপোৰে খুলিম ইয়াত নেকেট হৈ আমি আন্দোলন কৰিম আগৰ দিনত আমি বিজেপি চৰকাৰক ভোট নিদিও আমাৰ গাঁৱৰ যিমান পপুলেশ্যন 2000 এবভ আছে আমি অহা দিনত আমি বিজেপি চৰকাৰক ভোট নিদিও এইটো খালি কম যদি আপোনালোকে আমাক সোনকালে যদি নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে আমাৰ ৰাস্তাখন আমি তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ধন্যবাদ দিবলৈ আহিম News Text Report News Fast Karbi Anglong Kuluni hithi mai phu pohor sing rongphar kongchun bangdila ingtia tumpen chenglok hithi alom kedo anatum COVID-19 swab test enangji puateng kadokawi bangthrok sikebra phlipen bangthrok sikebra ke thom atum ke negative ang theklan laswang bongpen inut nilo kanta de artaningkan thongkebra pho COVID-19 positive ang theklang pon bangso asai Kuluni Health Center atum Dijentimung Dhon Singh Be Raju Sharma Sonjoy Swargeri Atumta Chetongdun Phuluni Pen Arun Kro News Fast Karbi Anglong Manjapen kahelo kilometer troksi Lumbajong constituency angkang disa kedeba polling station ke parlo ke hai ronghang SGB rongalong kedo Lumbajong ME School aphan education department pen boundary wall ki kim ke patang pipe derajok ke hai ronghang arong SGB de soy ronghang ahin pen News Fast Karbi Anglong apherang kia thengno ningke oi lapen ningkang sam sialam cepaklang Banili rong si school dulu nili panang lang tot aron man yalu nili get serak dulu nasi le so ahem mange boundary mange tang rek nang la Lumbajong ME School polong je wal nang pilo wal nang pitame tangte son si theklong angnu bangke tanglo ta anung bangawi bo hi bia hi ta akdom ponsi koibung jok ta kok bangawi a thek bangawi la lockdown do ko ma se hadi akdom wal la tang the da lo la si la so wal nang patangi phanta mane nang patang rek kha pusi ni to mahen banke chunri Athelumba jong ahawar ki Karbi Anglong pen toklang ke paphidun hupnai ahawar lo Lasi labangso school ke paching thurji lapen kerai komji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council pen nangke pale school boundary wall athengno kimlo sita anunganat abangke patang pipedet ke manghumime lapen ningduk piklopusi ratatum ningjepon manja pen dili phanse mohornep bang sonjitiso News Fast Karbi Anglong 9 nong Amreng constituency border ahoya kungkedo Karbi Arat umkhermi luma jem lapen koma anglong ahawaratum ningkan throk so se aprang meri hing nang hinglo bonta ningkan isi baksi bangso meri hing chethordun long chotpen non puar nianta ningkan throk anke chethordun long lepinlo sonsi aningkan setame kangting siring kidudun pensi kai setame chepapar idunlo hala bangso hut malom sovet karen kachethordun long usitame rongko an penluneta 25 kV chot bangso jok ajolote hem amelur ke ang munakason nangman bon sitami nona bangki laan vet pusitami chithor thulong ledet khangjang pinpur me kedamtang surihini ra kripli aningkan rihing ame thanpet pen aphi nonpuar nianta ASEB kheruni subdivision atum rihing ame nangki pipedet abangke manghumeme lapen labangso puthak kedamtang surihini ra kripli aningkan 20 nong Local MLA Dr. Mansing Rongpia Phanta Pinpuralo Pajero Lapen abatai
ASEB Kheruni subdivision lapen local MAC atum aphan Kisung alam Chethanlo Sitame Khermi ahawar arat Akihang Karjulong Liason Mandet Lasi ASEB local MAC Rinate Rangpi lapen 20 nong MLA Dr. Mansing Rongpi atumaphan Ningduk Pikhangjang Loputa Hadak arat atum pen Chethan Lasi Prabjen pen labang so me rihing aprang prang ateng rihing ame nangki pithuji aphanta Hadak arat atum pen Karbiang Law Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan tuning ripon Nitry nengkan trok nalombak dulu 2014 nengkan nolong ke dulang kasi la amring dolong kakulihut nilitum application pilo mansing rong ki RHFan MLA ahudlo an halapen non anta thangda balang mitung ke hangke la non 25 abang ke dulo sitala ke apuar biong aporsi 100 apuar bang le nitum phanang pinon tu halang sude tum hang le halapen non anta thangda belo anonta halapen nang than pet dak mugoi lu man ge no du non ta du kita khermi lumu jam komang long phanke halang sa kithan pet teng non anta pinia ni ta ni tin me ki tolong le pinia Jengkhapen Pobitro Kathar News Fast Karbiang Law Boithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Pen Patir Piponsi Boithalangso Ahithialong Kulat Kang Nipon Kedoan Aphan Phaponsi COVID-19 Avor Pen Kaching Raipon Thekji Aphan Maing Nipon Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Pen Mai Chepahem Phuponsi Bangso Amayalong Municipal Board Vice Chairman Harsing Rongphar Lapen Boithalangso Municipal Board Commissioner Kedoan atum Chetong Runsi Hithi Kulat Kang Atum Pen Chingwai Chingsai Ponsi Koson Pensi Bangso Avor Pen Kaching Rai Pon Thekji Ma Puthak Lapen Anparta Hithi Kulat Kang Atum Abang Putin Ing Hwadip Chidit Bek Nangji Lapen Social Distancing Pensi Chonam Chorera Tumaphan Padoponangji Jongsi Komatne Aron Karkan Pulote Sodak Pen Ingsai Ponji Pusi Chairman Ronghang Asanghu Pen Jaipon Wothat Langso Pen Rajan Ronghang News Fast Karbiang Long Kidamtang Jakong ni Phaing Koira Sirkep Arni 17 nong Socheng Dhenta constituency Arlo Rongmongwe ahawar along Karbi Student Youth Fronts Methang Asai Hem along Ningkan isi Kechok Mahangke Thegarni Katalon Pon Song Amai Phu Longjeng Terang Ari Deng Pensi Song Alama Pangjar Pon La Soaphi Hemprek Kachesong Hot Apran Kedam Atumaphan Kachikemo Amilur Kaipon Song Amai Phu Longjeng Terang Pen Mai Chari Pon Si Mai along Rongmongwe ahawar malom Karbi Arat Atum Akisung Ke Boy Alam Pinangan Chethan Chimum Padupon Bangso Mayalong EM Barim Mohen Be Aluhi Sarpo Amana Pengpen Chetong Dun Si Bidi Sore Chepachoy Dun Sonsi Animal Corridor Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone Alamaputhak Chethan Chimumpon Soarlo Atumakisung Kachesong Karjap Tipalong Asayam Modoan Sitame Kepapleng Kepachun Kabor Ialong Kachetudun Pejia Phanpura Non Kewangji Pai Pai Ni Pai Isi Arni Mate Kechengsi Arni Karbi Nimso Chingthura Song Ingdeng Thong Kebrapli Kepleng Mahang Ketek Arni Dipubali Pathar Puloni Dokmoka Lapen Tongka Mukam Hai Hualong Talon Ponjia Phan Chisik Chedang Bomlo Lasi KNC Klembang Piatum Kedoan Metang Ahawar Long Kachetong Dun Pejia Phan KNC Tiria Mai Kong Chunbang Pratima Hipi Pen Pachetak Pon News Desk Report News Fast Karbiang Long Wang Ignon Atur Bamboo Industry Dongka Mukam Chingri Be Arong West Karbiang Long Cek Lapen Buluka Pen Kasimar Pon Ason An Mesen A Quality Pen Dak Atur Bamboo Industry West Karbiang Long Dongka Mukam Along Longpon Igji Lake Sofa Set Bed Stool Decks Chair Rocking Chair Lounger Chair and Table Lapen Flower Stand Etc. Heihui Longpon Igji Kachini Jiaphan 99577 67037 Lapen 99577 5291 along Humri Iglote Long Igpo Anparta Home Delivery Setami Longpon Igji Nowhere around the globe, but for the first time in Karbiang Long, Baitha Mathematics, a unique digital, online and offline tutorial classes is going on at Shipbari, Krohem Colony, near Sikh Temple, Dipu, Karbiang Long. For more details, please contact at 8134947373.
email ID skbaita91@gmail.com. Thank you. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Jakhong Thongke Barni Arni Kangsam COVID-19 ake sopen bahini munit kiti thulorajok kadok kawe pangrompet kiti tangaphai bangtrok serke praplian lerok lopusi thanpon kitilot bahini etum Kamrup Metro Asor Aulepsi Jamirpen Darang Asor Swapan Shahatum Aphansi Pangthekpon COVID-19 pen bahini kitilot aputhak Assam Health Minister Himanta Biswa Sharma pen Ningduk Chepaklangpon pusi thanpon India longphan 64% amuike COVID-19 pen kisunang milu pusi Health Ministry atum thanpon Nilip constituency arlo PMAYG ahemso kitangte dat along Student and Youth Council mate thihek pen SYC Nilip constituency committee ahin pen wopong rong pi arong lapen tokolang so arong humri dam haladak ke do prong arada tumpen nang kapachini dun atengke kedamtang surihini rakre serkep aning kan pensi bangso ahem kikim kerang kecheng setame pinya arni anta kikim kerang kipatang jiaphan thangnat ningache the ave lasi SYC asong atum central government pen kapanong pi kidukilak arada phan kapanong pi kapaching thur jiaphan pura PMAYG askim pen dengpon lo lasi laswa tengpen komatma bangso ahem kikim arpu ke enatum arona tengpen bangso ahem kikim kerang kapatang pivek jiaphan si chuningri lo lapen Nilip constituency arlo Konatma PMAYG ahemso kitangte adim kedoan Nilip constituency IMAC Probitro rongpi lapen VDC chairman Mothi Teron atum bangso puthak kilangdun bekjia phansi chuningri lopusi SYC Nilip constituency committee amaipu Rupsing Phangchopen birtanang pale